Oyun qanday oldu? Oyun jönde. Oyun işte bir yılkı жылы Бишкекке geldik. Onun жақсылап қалды. Hurmatınızlar versin, dilerinizlerge kuch kuvvet, atınızlar müdürüm versin. Amin. Allahu Ekber. Avcalға rahmat, Avcalға. Ana Avcal. Көтөр жақшылық. Бирөө көтөрүп атат. Бирөө көтөрүп атат. Бирөө ким экен? Манас. Көтөрүп bir atsa ayatırıp salasınlar Kamazға. 5000 salın. Әпке. Жалға çıkanlar palvanlar bilgin ki hurmattağılar. Zaborla ketip kalasınlar abi. Yeriniz gel Lukas. Yeriniz kalma. Gel, yeriniz gel açıp bir sıra. Buna bize öyle tertip oldu. Topla atsanlar gel böyle oldu. Gel böyle. Ay. Gel böyle. Kaçınlar özüsüne. Gel üstüne. Barakallah. Bana gördüğünüzler bugün bizim konuğumuz Oşabırak'ta Özgen Yayan'ın palvanı Niyazov Manas Palvan. Birinci buna ilgiligimizge Manas Palvan ilgilikli oldu. Barakallah Manas. Hoş geldiniz Manas Palvan. Barakallah. İşte dur. Қайқырғыла. Әпке. Байыш Нияз. Байыш әпкелер. Камаз әпке, байыш. Бер. Жөн тұрғылы. Ашырып атқанда баша жөн. Жөн тұрғылы. Азамат. Assalamualaikum. Jadi, apa tuanlar? Waktu dasar, waktu tuntutan, aman esen, yetut, aman esen yine sağlam tutar. Şuna söyle bakalım. Barakallah, bayış palvan. Hurmatın versin bayış palvan. Ekeniz barakallah buna. Ketti kara, yerge düştü torpak. Karamızlar. Kamazға kelip salып alasın Kamaz. Çeçim çıkarınızlar, kimde aşırağız? Kamazgayda, Kamazgayda. Barakallah, Bayaman Palvan, Kamazgayda. Koy otur. Kamazgayda, şurada, boldu. Toktağıla, kalgan açanlar, tokta. Ben atma. Kalganlar toktağıla, boldu. Tertip saktağıla. Manaskaga, Bayaman Manaskaga. Elbuz, çıktırma çıtıranız, Manas, çık. Hanöke, çıktırınızlar. Tertip saktağıla, tertipte. Barakallah buna. Şaşpağıla, Manaska pıhtı aşırsın, şaşpağıyla. Bizim rayonlarının starşılarına жақсы aşır vermezse sever yetten torpak ulak kılbay koyun. Barakallah buna. Niyazov Bayaman Palvan'ına ilgilik etti, hakkımı kuka. İlyas Bölesi'nin torratı menen Bayaman Palvan ilgilik etti. Ömeyin Bayaman, olmatın versin. Allahu Ekber. Barakallah. Tokta. Bayaman tokta. Kamazға çürüp versin. Toktattılar. Elburs. Bayaman ne koyun? Beri tutturlaç. Artka. Elburs. Nazat. Молодец. Молодцы. Bayaman Kamazға gel. Tak, emege aşırgılar. Noken rayonga aşırgılar Nokenge. Noken Süyneka'ga aşırıp vergiler. Bayaman Süyneka'nın жалға saltır. Süyneka çürüyün. Manas. Manas. Tokta. Ahmet Eke kaçırdı. Manas tokta. Oldu esef. Açanlar nazat. Oşa bulatı 9 nazat. Artka. Şaşpay Ahmet Eke kaçırdı. Bunu açanlar arka Şaşpay Ahmet Eke şaşpay. $100 alasınlar. Ahmet'ta cerge taşta peret hazır. Attı tanı almadım hem öz geliyor aytat. Alttan tanı almadım çok kötü kaldı. Düştü ulak жерге. Çünkü işine
Biz berip turumuzlar. Barakelle Bayış Kamazgay'da palvan Kamazga. Barakelle Bayış palvan Kamazgay'da. Canlı atçanlar toktoğla. Suzak rayonu kel, Suzak rayonu. Nunu şakesi. Alaydan Nunu şakesinin atı menen Bayış palvan ilgilik'e жетişti. $100 da aytkamız Nurbek'e berin. Barakelle Bayış palvan. Kolmak iddia diye keser. Meniki de. Kamazgay'da, Manas Kamazgay'da. Manas Niyaz. Kamazgay'da, Manas Kamazga. Tok. Canda palvanda, tok. Kamazga alыңыздар torpaqta hiç kimle aşırmayız. Kamazga alsın. Al, Kamazga al. Kamazga al kulakım, kulaktı. Kamazga al kulak. Manas gel oğlum. Nurbek'e şaşmay durun. Bir jeri paryadık olsun, Kamazga al kulak torpaqtı. Manas. Çıktı utan. Oldu. Salın bir koyun. Başbalvan. Жақсы utan. Manas bir. Manas kanat o. Barakalla. Bu. Suzak Bazar Korgun Ayılı'dan Manas akeyizdi mına kovatı menen Manas balvan ilgilik'e жетті. Amin. Atты bakka Manas aka sizge rahmat. Şunday atlarınız daim жақсы salımlara sağ жүрсün. Bizim Kırgız'ın batırı Manas balvan at çalında oyna. Bileğine güç kuvvet. Amin. Allahu Ekber. Manas noqatıqlarga жақсы dua verir ama. Омен жақсы қала тілектер айтылады, тоша қала тілектер түстейсін. Шындай тойларды көңілан әшін. Шу тойларды жолығып жүреді. Маман астын çıkmasın. Kamazga sarı bir kayası var. Gitti. Gelmiş balvan. Barakelle hürmatın görsün gelmiş. Bayış da geldi. Bayış Niyaz. Bayış. Barakelle. Bayış Kamazga sal. Hazır salın durun. Maksat degen kime kel maksat. Bayış Kamazga çıkar. Çıkar. Bayış Niyaz. Özgür Rayon'un palvanı. Bayış palvan. Barakelle. Kanak Nurbek'e taydı verinizler Bayış palvanға. Bayış palvan. Hürmatın görsün utam. At kimlik kele? Alaylık. Munuş. Alaydan palvanı Munuş akeyizden buna kogatı menen Bayış palvan dağı bir ilgilik'e bir tayga saldı. Verin taydı verin. Barakelle Bayış palvan. Kana amin. Bayış palvan. Bugün bizge konoksuңар buyumuna torpalak birinci ol gel odasыңар Allah Taala hurmatın bersin ukan. Şu ukalarың menen daim şu elдің ozunda olgula, elge kızmat kılgula. Bol elibizden ушундай батырлар чыккан деп бизден о канча кийинки да урпактар сүйүнө турган палвандардан болгула. Элдин эч качан назарында калбай укам. Бар бол, бай бол, конокко бизге тез келип турамын. Аллаху акбар. Рахмат укам, молодец. Азыр. Bir minut azmen. Savazın 5000 so'm salım var. Bugün Nokat rayonu tolkot dolar 5000. Kamazgay'da 5000 so'm salım var. Barakalla bayaman palvan bayaman. Hadi Kamazgay'da. Qarag'unjalik bo'lib dayardanib tur. Ma'qulmi? Kamazga sal. Qancha? Atchan. Bu yoqqa salaver, mayli. Bayaman sal. Nurlonga sal to'shalga. Muna To'ratchan aka, To'ratchan. Aka. Nurlon palvon. Nurlan bir uqpaychi ukam. Qayrat kamerasilar kelib. Turg'anlar, sizlar aytgan bekor uqsangizlar men aytay. 5000 so'm salimga o'sha bosdi. O'zgar Rayonning palvoni. Bayaman palvon. Barakalla, Niyazovlardan Bayış palvonning inisi, Bayaman palvon at kimniki? Krasavchikmi? Qiyazda oti. Ya tuturdum. Assalomu alaykum Bayış. Aleyküm assalam.
Биринчиден байгелер кут болсун. Рахмат. Кандай болуп келип калдыңар тойго? Бүгүн ошо Атай улакка келдик. Оштон. Оштон келдик, калар менен келдик. Ошо улак сонун болду, кырсыгы жок, сонун, аябай сонун улак болду. Мындай таза болдубу? Таза болду, ооба. Тек жана жип деген нерселер жок. Жип түшмөй жок, таза улак болду. Жакта таза болот. Жакшы. Ана мо салымдарың жөнүндө айтып өтсөң. Салымдарында 3 салдым. Bir $5.100 тайга салдым. Жакшы. Инилериң да улам алып чыгып атты. Алар канчадан салышты? Манас 4 жол салды окшойт. Баяман укам 2 жол салды. Кыязыс 2 жол салды. Жакшы улак болду, аябай ширин улак болду. Кырсыгы жок. Сонун улак болду. Байш бул кайсы эмне болгон ат бул? Бул Замир деген bir укабыздын аты. Жаш экен, өспүрүм экен, жаңы үйрөнүп чыккан. Аты Султан деген ат экен. Бою бир чоң экен, бир 90 чабабы, 85 чабабы. Бийик экен а бою, а? Бийик ат экен. Эми кандай улактарга алып келип биширип атасыңар да? Ооба, эми жаңы үйрөнүп чыккан, секени үйрөтүп атты. Болот экен, жакшы. Анан байыш айтсаң, могу оюндун алдынан билинеби, негизи же билинбейби? Мисалы, кээде кел омат келип турат. Oyun baştalganda эле бисмилла дегенде Манас салымды ачып берди. Андан кийин эле сен салым салдың. Мондай билинеби бир нерселер негизи? Эми бул улак кандай десем бу? Кээде алам деп келсең ала албай каласың, бу омат эми. Доңузу деп коет. Ошо бүгүн насип экен, жакшы ойноп. Сонун болду. Буйруктан да? Буйрук алып. Жакшы. Сонун болду. Анда кайрылуу кыргыз элиме. Кыргызстаныбыз тынч болсун, токчулук болсун, орустукадан алыс болойлу. Ошо заманыбыз тынч болсун. Негизиси. Мында тойлор көп болсун. Амин. Алла афат. Рахмат. Ийгилик сага да.